باب 361 كرياد الصالحين درس كراهة أن يقول الخروج يلتقل من بلد إليه وضع فيها الوباء ndi choléra woni e muɗum nde nawnare raaɓa nde woni e muɗum firara min hara ko dogugol nawnare nde yaltimi masalan wono Ebola woni e nder leydi lagine ni e Libéria e Sierra Leone hulgol inna no dogude Ebola on yalta e ɗeɗo leyɗele harmugol ɗum wa karahatu e añegol kadi alqudumi alayhi argol e ɗeɗo leyɗele wono Ebola on woniri e nder ɗeɗo leyɗele tati hulgol inna no dogude yalta Ebola on ɗum no harmi ma ala e ɗeɗo leyɗele immagol ma haɓɓa sawdu ara e ɗeɗo inna ida holori Allah ara ɗum ɗon ko yonginorgol Allah na holorgo ɗin ɗon ɗiɗi kala no aña ndaare ɗe ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko docteur de docteur ko fi hon ɗum go'o so a dogi a wi e leydi ndi nawnare nden woni ndin a yeehi e ndi ala hara piiji ɗiɗi no ɗon go'o holli an ko nawnare nden hulɗa wona Allah a faami wonde manna ko nden nawnare ɗon warata wona Allah seede on sa yeehi kande ala ton a mayata ɗimmel ngel haray kadi no hulɓinide taw hara nawnare nden nanngima ƴettande yaha kadi yullitoyɗa e peyiji selluɗi ɗin raaɓinoya ɓen ton kadi naɓana ɓen ton kadi ayi ɗin mun ɗum kadi ka iwgol e leydi ka selluɗo ɓe woni ɗon ara e nawnaje ɗe nawnaje leyɗele ɗe nawnaje raaɓata woni e mum hadafu maɓɓe kadi e harmingol ɗum ɗon kadi nafooreji ɗiɗno ɗon go'o wiigol kañum no hoolori Allah tawana ɗum woni hoolorgol Allah o faamaali ɗiɗi e argol kadi iwa ka tawata hino hoola toon on musiba ɗon ala ara ukka hoymu e musiba on anda son faami qala Allahu taala Allah daali aynama takunu kala ka laati ɗon dallinorgol wona yaadugu nawnare nden yudrikkumul mawt ma nden hewtitoto on toon kadi walaw kuntum sallatke fi burujini ɗo e nder kataji mushayyadatin mahaɗi tiiɗina tawna wa qala taala Allah daali wala tuɓu woton bugo ɓe eydigum juuɗe mon ɗe ilatta halkati faade halkare ayi ɗum ɗon ko dalil wonde man nawata aru ka nawnare nde woni ɗon si tawi alano toon ma ɗum anabi juuɗe maɗen faade halkare hadis 1800 ulure temeɗɗe jeetati ila fuɗɗi ɗin hadi deftere nden wani ibnu abbas radiallahu anhuma anna umar wonde senna umar ibn al-khattab radiallahu anhu kharaja o yaltun ila sham yawgol sami hatta ida kana haɓa o laatike e be sarha e nde nokkuri wetende sarha ɗum ko ismu makani laɓi o hawri e makko ɗum umara'ul ajnad hooreɓe koneli abu ubaydata bunil jarrah wa ashabuhu e sahaba e makko ɓen fa akhbaru ɓe humpitimo anna al waba wonde fewi nawnare wiyetende waba qad waqa bi sham nde yani e leyɗel ɗen sami hinde ataki toon qala ibnu abbas abdoullah ibn abbas wi fa qala li umar wa sayyidina umar wiyanila udulil noddanan al muhajirina hajiriyan ko ɓen fof al awalina aditi ɓen fof yawɓe toon yoɓe artu fadawtu mi noddi ɓe fastasharahum kono le o diisodiri e maɓɓe taw fi waɗugol décret o akhbarahum awa kan afwan na yahuɓe toon nde udu noddana al muhajirina hajiriyankeɓe al awalina aditi ɓen fof fadawtu mi noddi ɓe na wasi ko yahunoɓe sanu kadi nawnare nde won toon ko ɓe wondi madina ɗon sahabaɓe proche ɓen nana conseil de présidence fastasharam o diisodi e maɓɓe finde ɗo nawnare wa akhbarahum o humpiti ɓe annal waba no nawnare waba nden kadi waɗa gonɗinde yanibu sham ka leydi sham ko onno noon o waɗata fahtalafu ɓe lutodiri fa qala ba'dum yoga e maɓɓe wi kharajat li amri nde nawnare ko yaltini nde ko fifiyake ko sabu haaju wala nara menen min yi'ali an tarji'a anhu nde yiltotaɗa e leydi ndi alay ɗa wawi yaade ɗa wawi continde minen ko ɗum mi yi woɓɓe wi ɗum fa qala ba'dum yoga e maɓɓe wi maaka hino wondi e maɗa bagiyati nas yimɓe heddi ɓe ɓen wa ashabu rasulillahi sahabaɓe ne laaɓe hedditiɓe wona minen tu woni ɗo noddu ɓen kadi landoɗa wala nara menen min yi'ali an tuqdimahum nde naɓataɓe ala hadal waba e nde nawnare ataka e nde wi'en Ebola ma ɗum choléra ma ko nandi to kadi ɗum ayi minen min yi'ali ya ƴettuɓe yimɓe yaada e muɗum ka nde nawnare woni toon par ce que sahabaɓe ne wonde ma yimɓe hedditiɓe fa qala inni irtafiu anni awa joni waynodiren pottite summa qala reftoyi udu uli noddanelan al ansari yanko ɓen fa da'awtuhum mi noddi ɓen kadi abdoullah ibn abbas fastasharan o diisudi e ɓen kadi fa salaku ɓen kadi naati sabila al muhajirin e laawol ferɓe ɓen ɓe mana ɓen kadi fecciti pecce waktalafu ɓe lutodiri ka ihtilafin wono ɓeya lutodiri noon fa qala wi irtafi o anni onon kadi pottitelan summa qala reftoyi udu uli noddalan man kana kala laatirɗo ha huna jeyiraɗo ɗo
min mashiyakhati quraish immorde mawɓe quraishiyankoɓe min muhajiratin fati immorde hajiriyankoɓe ɓen ka fatu fadawtu mi noddi ɓe falam yaktalif alayhim falam yaktalif luutodirali alayhi e makko min maɓɓe rajulani worɓe ɗiɗo goto maɓɓe yeddodirali bi mana faɓaluɓe fof ɓe wi konngol goto ngara kono yi an tarji akkunde yilpitototoɗa ɓinna tondude yimɓe ɓen few wala togudi mahmo ta naɓuɓe ala hadal waba e nde ɗo nawnare fanada omar radiallahu sayna omar ewni finna sakkunde ɓe ɓe inni min musbihum mi wonti ala zahari e hewre ko feeɗi mi mana mi woni e ko laaɓanilam fa asbihu onon kadi wonte alayhi e hewre ɗum fa qala abou ubaydata bnul jarrah on wi ɓaawo andi ko yultagol oyin e saydna omar a firaran min qadarillah e a dogay woni koddori e allah o fa qala omar radiallahu saydna omar jaabimo no law gayruka hara ko goɗɗo goo wona an qaala ha wolunolngol kolngol ya aba ubayda hara ko goɗɗo goo wolunolngol wona an wa kana latino umaru saydna omar yakrahu himo anni khilafahu luutodirgol e abou ubaydata moƴƴa noon o yiɗawi ɓe yeddodir o wi hara ko goɗɗo goo wolunolngol naam safe mi huwaynomo goɗɗum o jaabi naam hi nafirru min doga min qadarillah immorde koddori e allah ila qadarillah ma yaha e koddori e allah kadi ko ɗum o jaabi aro ayta yeeti law kana laka si latani kema ibulum ngeloba fabatat waadiyan mba yeehi mba untoyike aynde lahu udwatan tawa jaggitayɗi ɗiɗi hino ɗon e hidahuma gotel e mum hasbatun e koko wiyete kon hasba wal ukhra ɗin mum ɗum jadbatun koko wiyete kon jadba alaysa wonali in ra'ayta e alhasba sa ayni hasba on ra'aytaha hara e aynima bi qadarillahi e koddori allah wa in ra'ayta aljadiya sa ayni jadiya on kadi ra'aytaha hara e ayniman ɗon kadi bi qadarillahi e koddori allah qala fa ja abdourahman bun awf oɗo ari radiallahu anhu wa kana o laati mutagayyiban har ko wirniɗo ala ɗon fi badi hajatihi mo yehi yokka e haajoji makko warti fa qala wi inna indi min hada ilman min daaro mi ala ɗum min miɗo mari gandal timmungal e ɗum miɗo mari dalil laaɓuɗo min sami'tum yani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu min haka ida sami'tum be si on nani fi nde ɗo nawnare bi ardin e leydi fala taɗudamu alayhi woto yow e mayri wa ida waga bi ardin si nawnare nde yanni e leydi wantum mbiyara hiɓam e mayri fala takhruju woto yaltu firaran ka dowgol min ho nawnare nde amma kadi si koye haaju gotum ni ɗon wawi yaltude ay miɗo mari dalil ɗum ko ɓaymi ala ɗon famidallaha taala umar sayyidna umar yetti allah radiallahu anhu ko tawi ko gollal ko golli kon hino hawrodiri e sunnane laaɗo on sarafa o wontiti o yiltifi muttafun alayh wal udwa ko wiyete udwa janibul waade ko hella ndeya aynde yiltitoɗen to ko wiɗen kon bi mana e hasba e judwa wo hara hino hella hino e si tawi ngeloto ma ban fabatata mbayani waadiyan e aynde wona e nawnare de afwan aynde law harano woden aynde nden udwatani ayɗe ɗiɗi bangeji ɗiɗi cenɗe ɗiɗi ihdahuma hara gotal e aynde nden hasbatun leɗɗe no ɗon ka ayne ñaame wal ukhra hara nde aynde jadbatun ko yorude hunde ala ɗum ko ɗum woni ko faami en faami wan usamata bun zayd radiallahu anhu ani nabi ko ƴetta annabaji sallallahu alaihi wasallam qala wi da sami'tum at-ta'un so nani oɗo choléra bi ardin hino e leydi fala tadkhulu wa nato e mayri o ida waga ase choléra on kadi yani bi ardin e leydi wantum ta'un bi hay ɗon e mayri fi hay ɗon e mayri fala takhruju tan yaltu min ha e mayri muttafaqun alayh ɗum ɗo noon naati ɗo kala nawnare raɓayde choléra e o ko wiyete ebola e kala ko nandita tawi ɗum yo allah on dandu en mi torki allah tabaraka wa ta'ala lagine Liberia Sierra Leone enen ɓe tawata nde nawnare no e leyɗe mum yo allah yaltinde wondude hisingol en hara en mayali en nawnal nde nanggal en o naɓa nde kadi kande lorrata denda nangal tagore nde yaha yoga yum amin wallahu a'la wa a'lam.